lazima uwe na mkakati. Wewe kama kijana ni lazima cha kwanza ujue unataka nini katika maisha yako. Ukimwona leo mtu anamiliki gari, ukiona mtu leo anajenga, hajakaa na kukurupuka na kuanza ujenzi au na kununua gari. Alishaweka mipango miaka 5 nyuma, nahitaji gari, ndio kumuona mtu leo ananunua gari. Haijaja fasta kama unavyofikiria. Nataka nisemeje, wewe kijana ambaye upo kwenu, upo kwenye kazi, lazima ujue unataka nini katika maisha yako. Lazima ujue unataka nini. Unataka nyumba nzuri, unataka gari nzuri, unataka maisha mazuri. Lazima uweke mikakati ya kupata hivyo vitu. Tusiishi kama mifugo, tusiishi kama kuku, tusiishi kama bata, kama ng'ombe, kama mbuzi. Tunatoka ndani, tunaenda kwenye malisho na kurudi ndani. Sisi ni binadamu, tuna utofauti na viumbe vingi sana.